Tapi dulu cukup mengatap jangan bu boite. Tapi dulu cukup mengatap jangan bu kuah klik kuah rumah kasam keng kuai yang kod masih Sam ken kuai yang kot masen pajongon bu kuite tepiru cukup mengatap pajongen bu kuite tepiru cukup Sam keng kuai yang kot masen pajongon bu kuah klik kuah rumah kasam keng kuai yang kot masen pajongon bu oite tepi jeruk cukup mengatap aja.